Njamo njamo. Ja bih se lepo, kako vidim uši. Njemoj. A i oni lepo, gledaj. Koliko je dobra to. Ne. Ti, znaš kako ti da dođeš, Makso? Stani malo ti na vamo, da se ona na vamo, znaš. A gledaj. She's so nice dog, very nice. And how is she with other dogs? We are not completely sure. But... Nemoj sreću, teška si. Teška si kao tuč. Ona ima 50 kg. Idete ga tu? Koliko ima ova? Sara, koliko ona ima? 50 kg. Ne. A je ona isto toliko? Ne. Možda i veći čak, ne? Toliko, razumno je veći. Yeah! Kako bi ovo da izvedemo, brate? Kako bi bilo da izvedemo njega?